أبا غدا كل أمنتي إسلاما أمنتي كريستيانا أمنتي واقعفتا أمنتما إثيوبيا خيسا جرتو تك خيسا اللي هركنك أتشم بربان نما دوغا نجاش بودا إثيوبيا تنخيسا يو نمني إثيوبيا خيستي نجاش بيتا نجاش بودا نمني إثيوبيا تنخيسا سينا خيستي قد ديبين ودوفي حق نجاش دكتور أبي أحمد يجو قبضو تنقلبت نجاش مال دلقي ديم قرد نجاش ما يكم تيس ديم قرد ربي نجاش سها قدو ونجي دواي قدا في سن اللي وري صلاتني في وري إبادة قبضن دواي قدا دكتور أبي نما دقوا يجو نما دقوا لقي فدا واني نجو ዋናውን ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት አንድ ወንድም ያካፈለኝን ሙፍቲ ያስታወሱኝን ሐሳብ ነግሬያችሁ ወደ ንግግሬ እገባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ሰው ነበሩ ይባላል። ሀጅ መሐመድ ሳኒ የሚባሉ አላህ ይርሐም። እኚህ ሰው በደርግ ዘመን ልጃቸውን በቀይ ሽብር ደርግ ገደለባቸው። እሳቸው ግን ብዙ ጊዜ ደርግ ያለበት አካባቢ ይታዩ ነበር እና የቅርብ ሰው ወዳጅ የሆነ ሰው ልጆን ከገደለ ገድሎም አስክሬኑን በአጥር ወደ ግቢው ከወረወረ ሰው ጎን እንዴት ይቀመጣሉ ብሎ ጠየቃቸው። እሳቸው እኔማ ሰው ከሚበደለው በላይ ተበድያለሁ፣ ግን በመቀመጤ አንድ ቀን ለህዝብ ሙስሊም ብርሃን ይወጣል ተብሎ ተስፋ አድርጌ ነው አሉ ይባላል። እንደነዚህ አይነት አባቶች የነበሩት እምነት ዛሬም እንደ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ያሉ ሰዎች ያሉት እምነት ስለሆነ ታሪኩን አስታውሶ ወደፊት እንደሚጓዝ በዚህም የዑለማዎች ጉባኤ ለዓለም ለኛም ትምህርት የሆነ ነገር እንደምታወጡ ያለኝን እምነት አስቀድሜ መግለጽ እፈልጋለሁ። የተከበሩ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር፣ የተከበራችሁ ዑለማዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የመጅሊስ የሥራ አመራሮች እንዲሁም ለመላው የሙስሊም ህዝብ ጠንካራ የሙስሊም ኡማ ህብረትና አንድነት ለኢትዮጵያ አንድነትና ጥንካሬ መሰረት ነው ብለን በጽኑ እናምናለን። tokkummaan nama islaamaa bu'urri nama islaamaa warri amantii islaamaa qabu hundi tokkoomee imaama tokko jalatti ummaa tokko ta'ee ummata tokko ta'ee jiraachuunsaa Itoophiyaa tanaaf nageenya, Itoophiyaa tanaaf guddina, Itoophiyaa tanaaf dagaagina fida jennee amannaa dhuga. Nulleen tokkummaan islaamaa Oromiyaadhaaf guddina fida, dagaagina fida, bu'a fida jenna. Islaamni waan keessaa dhiibamu irrina fiddi malee jabinan fiddu. Namoonni tokko tokko Dr. Abiy gisee akkanatti haasa'u siyaasaaf haasa'ee jetta. yaa badadaafka, yaa hongawa, yaa dayyuustichi, yaa dayyuusticha, yaa wallaala siyaasumaafuu akkana jechuu isaatiif alhamdulillaahi janna jechuu nuti. Alhamdulillaahi yoo siyaasaafuu je alhamdulillaahi janna nuti. Siyaasumaafuu yoo walin nu araarse nama keenya ulamaa'ii walin fidee walin nu tokkoomse bagaa janna jechuu nuti. Bagaa siyasa sirri tabatee jenna jechuu. Hondoroqoosaa jira warra Paastar Abiyyiin siyaasaaf akkana godhee janii warra gizeenni islaamaa waliin fidee araarse paastartichi jaaniiti maqaa buusaniif. Hubaddaa duula Abiyyi irra deemu kana sirritti. Gizeenni ulamaa'ii waliin fidee tokkoomse islaama tokkoomse paastarticha jaaniiti paastar Ayyaaman. Paastarri Daawwid Ibsaa caale tokko hin jiru immoo. Paastarri Fireew Maashaw caale tokko hin jiru. Paastarri Yohaannis Lataa caale tokko hin jiru. Isaaniinuu paastaran jedhe yoo siyaasaafuu ka dalagu taate
baga jenna alhamdulillah jenna jechuuti. Siyaasaansa nu tokkoomsite, siyaasaansa walii nu galchite, siyaasaansa walii nu araarsite, siyaasaansa Abash Fanjii Wayyaaneen bara 27 ummata islaamaa keessatti habaqaalte Dr. Abiy akka ummata islaamaa dhootee ummata islaamaan bittinneessine tooftaa fi malaan hiikee Fanjii san fashalsee siin jannara jechuun yoo gurra qabaate fashalsee hayyuu jechuun kakkanaati. Dhageeffadhaa waan inni jedhu. በህዝበ ሙስሊሙ ወገኖቻችን ውስጥ ተፈጥሮ የነበረው መከፋፈልና የአተያይ ልዩነት እንዲቀረፍ መንግስትና የሙስሊም ወኪሎች መትጋት የጀመሩት የሙስሊሙን የመብት ጥያቄ ለማስከበር ለማክበር የዜግነትና መንግስታዊ ኃላፊነት ስላለባቸው ብቻ ሳይሆን የሙስሊም አንድነት መረጋገጥ የኢትዮጵያን አንድነትና ጥንካሬ እንዲሁም እድገት የሚያመጣ መሆኑን በጽኑ በመረዳትና በማመን ነው። በእርግጥ በረጅም ዘመን የሀገር ግንባታ ታሪካችን ውስጥ የሙስሊም ህብረተሰብ ደማቅ ተሳትፎ እንደ ፀሐይ አብርቶ እንደ ተራራ ጎልቶ የሚታይ ነው። በሙስሊም ህብረተሰብ ውስጥ የሌለውን ሰላምና አንድነት በተቀረበ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈልገን ልናገኘው አንችልም። በአንድ ወቅት ኢብኑ ጀሪር እንደዘገበው ሴና በረዴራ ኸይሳ ወያኔን በረዲ ደሚ ቶርባ ፈንጂ ኢሲን እስላማ ኸይሰት አዋልተ ፈንጂ እስላምኔ ካጂ ደቁን ደንደኘ ገቲት ኦልቃሌሱ